eMayfair kuthiwa kuselogos la eMayfair la kuyisizinza khona sama drugs wonke akhona la ekuyisizinza khona sama kingpin abaphatha yonke inhloko ilokhu njani idakamizwa ehlukahlukene sinama kingpin lana ekuyiba phaphethe ikhala ezithusayo ombayimbayi la eMayfair kodwa asikaze thina sibone SAPS ibizana jointly as an integrated policing beza eMayfair bayo address ama issues la sinenkinga yokuthi police station itself when mele responda la eMayfair bayasaba ukuya kulezi sinenkinga yokuthi kunezindlu zakamasipala la ezibhilonga kuPrasa la ezikhona kuPrasa ezihijack umgwaqo wonke la eMayfair kodwa uyabuza kugovernment ukuthi uhlelelene ugovernment angenza ama eviction order bese kubizwa usheriff kuyokhishwa abantu endlini into ebesizele namhlanje la eMayfair bekukuthi sikwazi ukuthola iresponse yesiphoyisa ukuthi nibasabana abantu bokufika nibasabani abantu bokufika how do you enforce ilaw kuma citizens awase South Africa yokuthi akumelanga benze lokhu kodwa uvumele abantu bokufika badayisa idakamizwa inkinga enkulu esesitholayo la ithi kubizwe abantu bakhona namhlanje ukuthi kuzoba nerespond ngaphambana umbono uthi amaphoyisa ngeke akwazi ukukhuluma nabantu bendawo baphumelana kwama department wonke afikile namhlanje ukuthi bathule into yama memorandum esihambe sayifaka ezweni lonke bashiya umphakathi la eBrixton eMayfair uhleli eholweni uhleli baphuma bamaphoyisa bathi angeke bakwazi ukukhuluma nomphakathi then kuyabonakala ukuthi we are on our own bondaba ezitha we are on our own neinduna we are on our own nama non-governmental organization we are on our own as civil society organizations then umbuzo uthini because we were ready thina to actually work with the SAPS we are ready ukuthi submit a strategic plan as integrated yokuthi sisebenzisane nabo but bona bamuva kwini ku platform sithi ndoda so iGauteng as a province is conflicted kakhulu in a resistance eGauteng as a province esicela kakhulu la eGauteng ukuthi abantu abangabheki lento ye social media abantu abaresponda ku social media babe bangezi ukuzoprotesta egroundini asingamameli kakhulu abantu abangakaze baqalise abakhuluma bahleli embedeni yabo asifune ukukhuluma nabantu abangakaze balahlekelwe amashop wabo asifune ukukhuluma kakhulu abantu abasebenzayo bahlele emsebenzini abasebenzela abantu bokufika kube yibo abarespondayo thina simamele bona into esishoyo namhlanje ukuthi iSAPS ayisalibuya no premier ke namhlanje izokwazi ukuaddressa isizwe esila i-community policing ibe involved bese sikhuluma into yokuthi sipartnera kanjani nawe SAPS ukuyoresponda kuma criminal activities akhona ngoba asixabani nawe SAPS sithole ukuthi SAPS istats osokuthi wena uyabopha usinikeza nini SAPS so yiloko nje mina engakuphawula abafowethu ngaphandle kwalokho sishilo ukuthi lento yokumasha ngeke siyeke ngoba bafowethu ayikho into esafumbathiswe yona futhi ngeke balunga nokuqala ukusifumbathisa ngoba lento yama activists sesineminyaka simile kuyo sizinzile kuyo there is no amount of bribe engashintsha amandla nalento eseyibambe ama-South Africans ama-South Africans abanjwe umoya we-revolution at this present moment ama-South Africans ngisho noma ama-leader noma amakhosi singekho but ama-South Africans they are fed up ama-South Africans they will march kuze kulunge because ugovernment wethu akekho prepared ukulungisa izinto lento ukuze alunge ugovernment
izosuka ke manje kuyomashelwa yena yokuthi a-enforce ama-bylaws. Kuzofika kuthiwe manje size la e-police station sizocela ama-van aphume ahamba ayoyenza ayo-enforce ini umthetho, ngoba ama-van awa-enforce ini umthetho. Kuzothi nakuba ne-case kuthiwe siphuma nani siyofuna ukubona ukuthi nibabambile si-enforce ini umthetho because of kwenziwani kuyadlala. So bafethu akungabi ngathi umthetho wenzelwe thina kuphela bafethu, sinihloniphile wonke amamashi wethu a-peaceful bafethu, asipheli mandla. Ngizwile abantu ababuza ngama-resources ukuthi asinama-resources yokuthi sizolokhu simatsha every time bafethu. Isise esilambile asazani nemithetho, abantu abasebenzi into ezwenza ukuthi bafuka abantu abangena emsebenzini sazi ukuthi sowusemsebenzini, kodwa wena nje ongasebenzi vele uhlele lokushini. Angithi awudingi imali yokugibela ukuthi sizomasha, sifike size sithole wena uphume wenzeni uyomasha. So imapha ama-resources wena wadingayo, ngoba awudingi resource uphume endlini wenzeni uyoyenzani uyomasha. Into esizoyenza thina sizofika ngakini sifike sikuvuse sithi vuka Taki, vuka embhedeni. Ilokishi bafethu ali-integrate amakhomanda emalokishini awahlangane ney'nduna, akusetshenziswana ngoba kukhona abantu aba-understanda islogan, yabo elokishini islogan ukutoyitoya abayi-understandi lento yamakhosi ney'nduna. Gradually allow us ukuthi sibe yinto eyodwa sikwazi ukumuva. Makuthiwa abomama babe la, abomama babe la, makuthiwa abobaba babe la, peacefully siyenzeni lento ibe yinhle bafowethu. Siyayibongela ithuba enisinikezwe lona. Siyabonga.